Mbia mono mwancho mulira soko tengereta seni kia Ndizi TV na lero iga asomoroberi gwe CHIGOSORI wacha ya masa ya mokorwa segeti kia Gusii Stadium stadium mwene na sorogongo rwa Gusii Estate ya masa ya mona kigeti ya inka ase timu ya Gusii FC igeti ya inka ase timu ya Shabana FC ime ligi ya National Super League na gatie vitie ya mono sana korwa iga sorongo rwa Gusii kondi lero iga tari geti ya toretira iga no mogosore timu ya Shabana FC ese timu ya Voni ya Shabana ese roberere ya Shabana asege kege tambe pi ase timu tobwata ya Voni iga kere Shabana ya renga se Kenya Premier League no alenge kere Shabana ya chete ime ya Division 1 no alenge kere Shabana ya International Super League no ale na Voni iga barenge to so ime ya FKF Premier League bado no ale na barabu tali ondengo kwa lero iga to kwanera Peter Ogechi bakomuruka Maestro tima itina seki asanga atebya mange igoraya iganda ke aige story Gusii Stadium yeye ngencho kiebwate goche sole Gusii Stadium ebwate ni nyingi sana sinde alafu nebwate a lot of good memories nende bono ga no home ground yeito eso kwa kumupira kwa gore comfortable kabisa ubwate support yonse isaine so yanorenka wigweto renka Wancha ngiwetende kana njendoche Shabana usembange na mbavu na captain nimbe captain ya vogeti ya likolende ina manga ontorere gose nenyare kane kolende Peter Ogechi abantu baga mtipa manya Ogechi oyo se mokeli yakorwa nindi ayiboire kiraro moke mupiro no lengo mchengo ku Peter Ogechi ochego igongi boire taunia na gitari akarukiro gatembe nkare sana mwako 89 bono nchero ngirete bosonga ano na berenga ninka lakini nka nyene bona are gochi tombe sakoro kumiriri kaitere Nyamira ari no nka lakini bono nchenkanta unia no ngiborera Naiko na nyare kanete na ndire dai ningare sana kaki no nyaka tali nge town mono na kia nyare kanete umenya bwino bonene mono bukaba igense mo ya town awe bor no wa town iga no ba bwate kibarua townia so bone karan ko iboru no ba ko rega si townia nkai bor townia no so townia jogo primary wono nchino muntu ngirete town kuna gente kia sana anda kembero baraga niko manyandage kuba wibolire town ese nto ne bani make mekoro ya lenge ega no alenge the most advanced strong rwa Gusii advantage kia koete ko banya mangana mangio mopire myake ile mekoro koromoke ona advantage ya ngate ntanga ni kwanza town ya iga to bata access yeke ti bona nne mona karanga to ko mupira konyo wika konyore ni facility buneye njarenge raisi lakini bono esenga njengibore town ya access iga bono yarenge raisi nya kwa kumupira ko ruchi academy ko chagocha paka bono na uchaga bono tarifa ya kwale utumeka nange yale no gotara tu ko rujogo paka ga iga na around 10 minutes ko ikia andake bone myake ile mekore 89 bono utaka kora mukibuya toikirange 95 abu kikerio na kwatebe CHIGOSORI charenga igorongo rwa Gusii mono mone semeri ya primary koromoke okay primary mono tinga gaite mupira mono okobana rengo moke na kwa tumo bero moke baro taringa no mone nore lakini bono challenge arenge primary enga kierie ba karikere mobere bare korikereria what you can do egeti ba ka bigere mobere sana so wona buna kwenda gokina ngota primary tinga timo pira mono ko ba mobere but high school bono nongeto ko ba free na bari bare ko ngari baga bangeto ko ba kutora trust test ninga na bongwa ko mupira Mete no tebye ju secondary kikorende ni mete primary umuntu ajito mupira na linuri baga sense moyege tigie skuru ocha kwarenga iga stadium ote iga kego na Kishabana imeke una kia lenge na buna igetie kekerenko yale kokosorigu na ki igetie kekiale ko myake yo emyake yo karende primary na renga actually ball boy ya Shabana ina gatamire ko rujogo mama no akon reaching ni ari joge chiro wone na kamokembire na tama na chega na chana be ball boy igetie kago ichwere sana yani kera litu kuga ninga ndi weekend goika ochokoro mupira na rikari mwete mupira kabere Saturday na Sunday so kila weekend nora shwa timu ya CHIGOSORI kabere se weekend Shabana gotwara ndonye Shabana Saturday ya CHIGOSORI Sunday ya CHIGOSORI ya twara CHIGOSORI tonya Shabana na Sony Saturday Sunday baki ko senche milili chiti like kabere kile weekend ege tinja gaichwere sana lakini baone gentenki yankiringa na bono kiangere gochona ga gaichwere rikare so challenge yangda tebe sai ero nere timu ile league ya yansake teri KPL
but team ke so KPL crowd kupaka kecho ronde kebe mono zaidi na kya kabere rikare materi yoro moke abasori bari bako moyo mbali abakumete chinga kieje unavoni igani maita bana balero iga ukwana bale igoro ya Cristiano Ronaldo igoro ya Messi onyankenya bakwandira igoro ya Michael Olunga inga kiere Gusii iga mbali bali bakumete mwatetera njiri tukeri moti yango sori bunere wono mwenga kieria alafu ne miake iyo as much as to agakira mupira bado to ramanyanga anka yote ketoko nyuaka buya bya namba gete wono mogosoro ka ngokiri mono akarokiru jampe agakire offensive right wata ba jampe bakamurukire jampe nkaite ne nickname yae the real name yae tinye maiti buya baje bakamurukire jampe akamurukire sana wing ne chigori akanyonsiri sana ego manje muri onye mu maete chambe eri eteri ayiboro ngina botorikire SMS gwetere mitandao ya Ndizi TV nsemo ya Facebook Ndizi TV News digital nsemo ya YouTube Ndizi TV News somoro bilioyo oli live asa chinsebe cyo sotorikire message kwenda bono wasoire message secondary kiye na like bono weso antine nko yo secondary secondary nsote Cardinal Tunga High School ekarenda form 1 ikabai baje karna so secondary captain ya rengororo nganya no muntu na maito ko town eiga na renge games captain so bone kabaraisi ekanda form 1 actually ni tia geto wakari school team okabana maito ko tana kwa kanengo mupira ne school na ronga ti ngaorokia so umako insweta form 1 school team I think chebeka na renge form 1 captain ya akoro kudunga tukumoro kadunga bona biremberete raisi akamanya umuroko rubosonga ringo akaro mupira akange chance alafu nenje ka prove myself so nga so school team raisi kokoro form 1 paka punango rete form 4 dake bintu biro robuete kwetera school team kwa ringo so bwale mwege tikadi emyake yo bona mupira ka dinga kiyu no renge nsake etwaga iteirwe chenge chiko sene chi zonal go chimatie ka alise acha kero mbugo iteru alise acha kero no toko na twakora twanya sola toira na bono ntware go proceed mono but anda te high school manene mono gento nchietare kengretare badminton indoor games bona kare to ezukuru zonal CHI go se kiango nanda naso bono nende badminton erone ngreta are paka nationals anje bali maite badminton eri moko gosori muri vange onye kere doubles simba bere onye singles kura hweka ngonya kwa kintu giteiga ibintu gitebyororo iga nabata bito Ogechi na bitemete nandake ninchendi kinde kumuri kino leo seni mu ikore sengenjo kapo manyika kaigo nimbwata senze mikore ndo rakadi ya eta buna old boy o cardinal na kiro tebe buna machiwa ya jora bwango nomo ko monne sana ko ba tera bage ko perform buneta keire lakini nto wakati to unga eskuri angero kori buya na ine mona kera kori biro chino na some ta bono mo ko buya sana na inde ne team ya ne kera kora buya kora zaidi buya tore on top of the table bono no mo ko monne sana ogakora cardinal otunga mosocho kayuchiete mana mane samana yenko yo akara ngorte koru okay kende cardinal chunga ande go form 4 kana go kora form 4 bado na ngato go join Shabana bono na ga china train na barabu nanya ko twena kyaka akabona kana ko school uyu mwaka kyo ngorete 2028 nsote 205 ngakora 208 ofete cardinal 205 ya wakora 28 ndio itali hivyo wakora for 205 to 6 to 7 to 8 okay hiyo ni miaka ya ile rahisi iko bono kurwa bocha bono tuona ni bono na ngaita bono go chaga ga bono ni bwate time kenya ko training ngora bono buya 2010 na ribo na so ile timu kabisa as baraki bono nde upcoming bono bado ndo moke 2010 Wama tipe nyo wena kwa bote na kenga kikieri Peter Ogechi socha team ya Shabana FC no mwaka o 2010 officially bana nyara waswa mne team ya Shabana FC kolende ngake yuko ale ngomo kya kwenya komento bomanyi ase team ya Shabana FC ndakili teri maestro kairiruete ono erieteri okay nana ko richungusa mono lakini na bakondoka lakini ngaitiruete se encherango cheza maybe mupira nenjerango ngochoka ni ebintu I think ni 30 minutes ya no montore calm like yani tobwati haraka okora to ebintu ngora chikoni ari kunya ko koreka ndagera ngora I think no bari Ogechi Maestro
Ekunege nteki sana kurende nimeje sena mbere kunyara kuvoko kwa so ngo tore sana ase midfield namba oboronge ase midfield ne reli na ngikiri ya ku motivated wate banda ke to specialize around ye nambe midfield akarencha getwa ku mupira na gakire 8 8 attacking midfield na gakire 8 ero kocheza ku support striking force nona chakirete gwaka ngaka nkaraka ororo lakini bono buni mekanya kogenda ngarealizing attacking umetine bwate noza kiro kwa involve sana in play bono buni mekanya gusuka nganyoranga miaka chinguru changera oke yake ngacha bono holding 6 ibono gokonya defensively baka bono nongo chiesa ndake nimaite holding 6 na pange sana basori na pange bakosolie na mberi kurendai uri okoko kiase ona ensengi marabdu lete bune role model ya buna kosoli ningo umuntu kongo kimono agoro ku Sergio Busquets agocheza na Barcelona actually ne captain ya Barcelona alafu ne agocheza na Spain na chino team chiane ngo support ya Barcelona na Spain Sergio Busquets nchara wako mupira oyo tobwati haraka turi gutumeka nguru nyinge akili nero gutumeka nyinge sana so nero muntu ko bako inspire ndate bene ro muntu ngorigere limono na England team ya onereri England team ngo support na seno nimetenere omwako yo nimetenere ndo kole vinto vyae timaitiko se Arsenal neire ligi lakini tukiwa Shabana ile Arsenal ndio bora Shabana ile Johnson irajira okay lakini Shabana ile nero toko sawa mbona mwene ile okay mwanche mwele go pito gejo David Arsenal tali sana ile ligi tali rasmi ile igona bomanu yeko ira Man City tali rasmi akorende tiga Shabana ero enyare gosika mutuna konyara gosika se mwanche mwele toche ya mase makorwa segeti ya Gusii Stadium toko sanganere Peter Ogechi kati aba kosoli bari babiri ase timu ya Shabana FC ase miaka menge ese dawa te 2010 okera bona toro mwaka 2023 ne career ya miaka 13 ase timu ya Shabana FC na bato manyo bonge to kona sema ya kabiri studio na tebia mange sento ya Shabana FC ukosoya no se Shabana ya veira onye Kenya Premier League onye National Super League onye Division wala also iri championship ate yo mabwa ya Shabana FC na kibuga veire Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichini chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echichira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echichira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemeru ngebere na
Bono onye kendegi akorekanire ase kenyuru kiao ekiotageto tumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye ase semiao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijumbu chukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorere diagnosis boyo mbabwato bokorere bonde buna general consultation okorengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kitoko kero montachi obisi to make sure nga twamwa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga kuruko soko nyora morwe itogo tumia amarioga kawaida aitogo tatuko na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 na ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'Omugusi. Mweti mokoni gorenge moke gikosana onya mbono kupatana na itu togosanganere Peter Ogechi Maestro otebyanda ke igoro mugano ye bwe CHIGOSORI obuna ali anyale korra mange experience kiaye toente kwemanya na nkonda ate ibino mwaka 2010 rasota se timu ya Shabana FC kake yuna kishabana ya lenge nanka iyare ngake yo timu ya renge ngake ya kwake ni nekoro ku nationwide ibone gere NSL lakini mwana rikari akarukiru nationwide. Bado twakatire tu I think Kenya ngima lakini mbona katini lete kwa nationwide na sasa national super league so tofauti hiyo nyingi na timu bado ncharenge nyingi na uchire buna bona ka bado like bona ndakiro ete kwa nationwide wasa KPL timu ya Shabana bona timu ya Shabana 2014 na rio actually timu ya sote league 2014 endo anyara to ngwana geto ku Dara Neverton oyore president sai na ria cheta akaassemble team akakorega singia sana in terms of welfare ya bagosori like kiregento so umeto magosori motivation ekere ore motivate ribuya gokorega siaka kwa paraisi so mwako ina cheta akasoime tokaleta players ko risiko bakaiga tokaburkana bari barenga iga season ya moto kaka timu kasoa KPL ndakoira maga kana kevatene whatever ne president ade president wa Raligo so o are president ye team sai Shabana oikiravone ge yo mwache moli onyangwa maite bomanyo bongo ko timu ya Shabana FC ne wate structures chiaye na ndake gatia varai varia bagosori na babwatani ba Shabana FC bagochengera mono sana bona mwasori me Kenya Premier League korenda na kio ayabuno mogosori orwete kuru masoro tabwati experience kuru 2010 wikaona kunya gosori timu nyora more play time more air time as a team
na kionyalite koru konyora mo airtime ose play time ase team bono 2014 ei bado konyora tinda twaro kwa mavu eri bado like yani ngo cheza bado ngonya ko machwa ngonya ko grow na no mupira notagete time bako take time alafu ekirenga kiyago na okore bintu notagete so bono 2014 atusote league but unfortunately yoko baya siasa chia federation ngana iga tokanyara kwa toko tora chi league bere bono ndate ntio tuwenjo matunda ye league ya KPL buyo kwa waswa KPL na mbona yero kana chapo Gor Mahia chapo Tusker FC na iroko yungano wake to mupira bore in KPL but when kana riri tosote KPL tokabeko league ngao team chiritu atikete bado Super League na chiro chikabe gororo okay bono techeti ko twara ladangiya tukarazunga bado ni Super League manje bare ganda ke une historia yankoya ito na te banda ke soma ko 2014 soma ko 2014 obukoleka numbwa beta ororanda ka ka ense ya Kenya gatora chugwingi bere chigotenera obora ibwe nkoya ya Kenya onake timu ese Shabana FC ya bwati ko chigoso ikabana ere ogwingi etarenge official one kare timu ya Shabana FC koirera kurana naende kurana maega andake kare mwere nyara kurana maega ntobaro mpaka mkwanda mpaka ime division 1 inge ya kwa Shabana ga drop drastically mpaka div 1 no bone challenge arenga nene ekare tua qualify goso league nene nine kabanga bono tua retire monega emorale kagendanse bono embare baro to support ngaite baga kwa moyo bono employers abanyene expectation tu abwate na bare babwate toko cheza next team chinagote chinene kanyara bono yakwa bono gekara bono performance nyako bembe like tuje toko tuara support ireta keire esido ni ndio team ka kerna go cha division 1 after ni a short stint in ibono nagote EFKF Premier League ya rosetigo to ndabere timo ka kenene mono neto ka drop go cha division 1 ema teka kienda se kato wale timu teko tuara machiwa mayane abani me English Premier League, Spanish La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, France League 1 tuko atura ba ko sori nko musavale mbe wake abande bachinje timu jinga ko atura nyeme ya England timu itaso timu ya Champions League mo ko sori ochire hege kia ko tenga kia yonsi ipi utanya ko Shabana bono egento kia changere mono umupira no ba challenges nyingi sana nenda bono okobono nange kare timu ya twanye sugeti yake ndeka tirimbo kake ngaratari buya tikanda nda kirese team na gotore mane ngari tukerimo kari tukerimo mwaka yomo timu ntana kunye rusinsari na inde ila nese setakira koba nena mona kike inaro nini nena mbekete se team ndake kokienda ko magano yu timu ya Peter Ogechi magano Peter Ogechi rabungu magano Shabana sengencho obere Shabana miake mingi igona gwate experience ye kenge sana sa timu kona Shabana FC kana se league ya division 1 ikabeko mukio mwaka 2016 or 2017 masote mi NSL na 2017 kanyara ko soli ya se playoff chiri ndaba kaso mi league ya National Super League iyo abere ko 2017 ko ikiraboniga turo makoyo 2023 ndake mi Shabana FC ye ngikilikuwa kwa kaira ya buno magosoli se miaka ya speaker biringe liwanje te ya Shabana ebintu ne binganjete anene mono ekikia kongo kimono support to konyora koresi fans baito no mupira support mono kare to kwa mupira either home and away actually to 40 on nemon lakini support yeri kunyareke ko suguma kwa kore bintu ya kuna bitakire like ogwenjo imono yani at least ore abantu bako ko support so support inda teba nemono ya bunanje ya motivating ekaroche crowd ke ucha kore kara gochia sagendo ke abunekyo so support him keep going paka bono whatever nemono ina regento nda tebe ke ekiyamono sana imeto mupira no bwate forces sana nchisi mingo cha chire scout simba roro chiko chijo te bantake tongete ntake toyo baroro bagwa approach ri ndake inge ndake na kwa ndake abali batemere ko password ese kwa gariri koja bata bako gariri korende bado batebatika ka Shabana na raga niku sana timu chase kwa lakini tinda sukandre na takira kwenda Moroni Chemilil Mombasa ile ya karokiri modern costenga kieyo na esna sokete nkaraga ndake Imposter Rangers yo maga kafta ngorete college nonda tena chite ngatemo bogi make lakini ndenka ngarenge benka era nanka
Okay, rengeria style gete. Nkaira nanga. Iskari bintu mbili rahisi. Bono ga boge mambo ya bore. Nenda bono ne timu yanka. Bono challenges ntiyo nyinga mono. Bono nkande tu I just feel good. Kuna gente que nanda que experience que oni maitava ko soni maro robara bake bautaka gukina una yagwa kinite kuri 2010 advice ke liora ba yegwete experience kwanyo lire igoro enko yo ya Kenya na kirikira gukore okine kuri ligi ya monyore play time wenda chiti uri chiti umugosoro muyani kya bwenta akore oboniga umugosoro muyani mone challenge ore saba gosoro abagocha sai mbabu ati patience umete mupira tari tori koboka mambi wachivu yo ebintu birutagete kwa chive so mupira rimo bono abagosora bange bagokina sahi mbaro abange sana no eta uni to bosonga no neti me to Shabana mbaro abange sana but bonde gento nda batebi umupira utagete time na time yake kare ikire onde to ranya re konye to bagoso go kana ngabaro to raba bono anemone challenge bagotwara babwati patience na patience yako chera kare maybe atari ko chiesa atari kwa enough play time oranga bona banda banta mboti like banta geti but umupira buno konya gukina buno konya go chiesa na leo konya go grow na ucheze umupira tala mo cheze the whole 90 minutes chirichingo kwa kuchidaka chirichinke abuno konya gukinda buno mogosori bono demo konya gukina chidaka chichinke konya gusuka ngora baka ikera bone soko cheze umupira like 90 minutes ko soko cheze na first half bono umoga bagosonda bate patience na raba nge batabuati onya romondo chirega mo tuko make utamoga nda ngao bono demo konya gotanga okonya kunya gwesari nini yago bono patience nenda bate batu patience sana arunya rako grow arako watch your steps na kioko grow nimaite esaba gosoria bange be timu ya Shabana FC abatiteri ba Shabana FC ngakiri bagochengera muno sana no mwaka 2015-2017 kire mwagete playoff asemeri ya Nairobi ine abange mbago kerete engakiri kore ndaye no mosori kwa korori gosori chinyinge kando neyo gosori ki mwana tamachiba mayande kakogo kisane se chicho spikwa gosoreri agosori nende apart from agosori ne to agete mupira ga Mashujaa na FC Leopards tokababwa 1-0 inda tebe ne gosor ne ron tebe so bugimabwane njarenge gento rais rochto no to enge Super League barnechi na bana bare chindi kuchita bare KPL alafu ne crowd karenge stadium oiga ikaba yani ne gento gete kyo kumia wekatumwa kubwa ino no ine game ntaibe kata ko tiro ubo bwana bwale te bus ubona bwale te bus toka nyore bus baka bone ga tokona oinga inenga kiamo kona tumete karomo gokororo amariga naroro ndake ngosori kierie soko nyora kwao egosori andake ya ba demotivated andake ese meke yonsi biko osori Shabana okay egosori tari moneti nyinge lakini erie koroma mono ndatene ya moisonde ntwa naraga batoko bu bakabone kente nge chandete sana inera gosonda tebe yandomire sana kwa yandomire kra kwanda ndake moisonde yo ya minute ndake ne gosori yentunda ya 10 ya timu ya Shabana FC ime league ya National Super League mwako ya Shabana FC yale ko gosori ya mone timu ya Kibera Black Stars asegeti kerikia league ndogo na konde Shabana FC ekabwegore ya masivo someta ya monkoro mere sana kode ikoro mamono sana Shabana yale ngan beaten chigosori kiande taraitu egosori ne ya basareti unbeaten run ya egosori ratanyare kwa ngono to chikokore na semeto bwatena mangitura kwa ne kolende bono gochibusia iga amarombo ate gwetera Shabana FC ne karia ya onarari gochibose iga marombo ate egente kemo kia muhimu sana noko sabe season 8 mwese Kenya Premier League of which nere possible kulingana na ibintu buna nyasato atopangira atorokiri ndore shonga ngoso atore league nene na marana toko so league nene I think nere season nyanyo mwere ngwa kumupira so anene mono no ko ba mang bari ba rusire team National Super League ya sore KPL sitakira kwa chiesa Nebe ba fans eketale kirago kironje tingo go kamona ndakirira tipito Ogechi ajare korwase etemi ya Shabana FC sanya rekoritaya itama savaito niri ya sa kore bintu ya style gete ora aka na inde bado chinguru chirororo ese timu ya Shabana no bona kana ta ankoritaya tarika bono nkuru mupira kabisa
na bongo so into coaching bado noere bade so mupira nara gote abono ninkorete kafdi ine nini ya coaching bono by the time mtoko so timu league na bako nyora na advance kidogo na korre KFC iko bono kinde technical bench bado timu ya Shabana iko bado nonde so mupira tinda gendare nima David Robert ngonya kwaira bire kwande ntoko kwa otara kwa ndaka baiboli ba nkirura kwande igore ya baiboli ba abebori ba ne ba bira banyara kwa ba supportive actually familia nengima banyara kwa ba supportive nende ne bati nimbota abebori bonsi tata noare mama noare chindu kuchana baske ba mitono bare bonsi amo ne familia ne nero yonsi ngonyara kwa ngon support bare bango support bare sana so na anytime tubatu mupira ma bana ka bambacha na wabagocha uno mzee bagocha lakini roso kangoro ira na kuchinga omse next time ko gocha ri captain 001 wikatuli gani tumira na iga segeti andake unaona ko chengere timu ya Shabana Fc tutambia mana se konyara korosio bomuroyo bodinga konya ona gusikia nkoya iga sorongo ra usibono tuchokore ngane oyo mwali gocha pali bonsi bakorigereti gwetera Ndizi TV batu ko twacha gitumuro video nere rio kuririe kamereri nko bakara mbia mono ngo bakara mbone se support monya ga mogoto na support mo antoire all along noko basabanende omwako yo no mwako ito gotoka sene wako mupira anytime tore town yako se ande na monya ga mogoto support erinito na kurine team KPL setakira koba Like we wish you all the best as a career yao ime Shabana ifitore bunera nyare ko kosola to konya savire nyare ko kora buya ime league ya National Super League na same FKF Premier League ase Arsenal tingo kwa na ro mange sinjiro nje mu Manchester ntwe gaderetia maige yu totigere nya saya magana English Premier League korende mbia mona se ebirobi yao na umancho marigari ja chinga kitwa kwa tenere Peter Ogechi Maestro we timu ya Shabana FC obere se timu ya miaka 13 na bwana wate abune kerengo kaya kanene mono no kore kibuna Shabana FC ye anyote ko serie ligue ya Europe mense ya Kenya kunyirania rese Shabana ya rienge asegwerere teve na koruabu na bawate yanto bonsi bunambia mono nche buna Demo Steven na wate bunambia mono aso tubati utakiromo chaka na goikomo ria wiki kubwatia chisabune chiga ritiko bune liga ingotero mugado bo mogosori mu ngao etimu ngao wose gosori ngao kai kwari koroga sendis Jason Ndizi TV aketa sena mbeyemo asamane chigosori korwa iga sorongo rwa Gusii na nche buna captain 001 wate